Ola baba, ola. Alright mfethu kahle hle mina ngadeli loko la mfethu ngifuna lesikhwama kanzima noma sotobuka uthini la. Uthiyama kusikhwama sikhona relaxa wena. Yonke into isorted. Mara nami ngisavelele inkinga uthiyama firstana. Ya bambona rakhoba wena. Sikubona ukuthi Mara mfethu malume masekafikile yabo. Konke lokho ngisakubona mfethu. Sikhona sithola sesibona malume kana firstana. Lo mjita sengikhulumile naye. Uthi kunginika lembayi yami yabo. Yonke into yami mayimile ngithi ngifuna ukuthi mashisa ngemali yabo ngiyambona ukuthi angitebezelela lo mjita yabo mayinyana ufuna ngeke lembayi yami uzokuthi manje mathulele isibhamu solo sendlini firstana 100 sure mfethu kanzona besoluma njeke indzaba yesikhwama solumtshela ukuthi isikhwama sikhona kanti usipayisile isikhwama sikhwama ngasipayisi nisibambisile yakwathi kubambisa nokubhayisa kufana ngabe imali ngabe usipayisile ngabe ungafulela okay Sema Jimbos lokho sakucela. Asiyakhuluma lo. Kahle ngahadi nebafana. Ingijubaleze ngiyajubala lebafana evana. Mani mina ngivele majida nakhona ngeke ayinde lutho. Mfethu kanti bakuthumile. Angikhumbuli mina ngiyathi imali kumbe yini. Mfethu asengizoyicathelela ngaphandle. Correct. Mfethu le Rodman solilinzile ngansimbi kanti kwentekalani mfethu? Ishi mfethu insimbi ngisafuna ngiye uvale enye irotman yami ngala ukuthi kahle kahle kendakalani ngaye mfethu yabo hayi ukuthi ngayilinzisa irotman vele ishi mara ngitoya kusasa noyibuka. Mfethu ufuna usheshisa ngoba le Rodman ayithanzi nona nje. Okay mfethu awungawazi. So ngifaka nami enkingeni awuntanjalo kuphela mfethu. Baba sitoya kulomjida nzambama ungawari relax awona. Ngathuba kakhulu mfethu yakena. Yabona wena uncle kunalenye into lengidlako manje ndi serious phela. Bukwela ufuna sendele enye into phela. Yini into lefuna Ufuna ukuthi wena ungifundise kushaya ingwaqo. Ha? Yewona ngithi ngifuna ungifundise kushaya ingwaqo. Mfana wami bukela ngikutshela lento leyo inebungozi. La. Uncle, Bukela lela mfana wami ngikutshela ngale nto leyo. Le insimbi yemlungu. And inema terms and conditions. Inkinga yakho uyabo inebungozi phakathi. Ngiyakwathi lo. Inkinga yakho yathini? Awudubula ungakamniki warning. Ngiyakuva. And number 2 lesibhamu lo tosebenzisa. Awusathi ukuthi sinemacala. Kumbe sike sabulala inkukhu, kumbe sike sabulala umuntu, kumbe sike sakubamba inkunzi. Lesibhamu ngosigcina kimi. Osigcina kuwo. Ngosigcina kimi kude lo tosibamba, kude lo tosibamba. So kahle wena ufuna kwendeke ngitshela mina mfana wami mina ngitshele wena. Uncle. Ufunani mfana wami? Angathi nomuntu ovisisa. Sithe le story but I can summarize it. Okay, summarize for me my brother. Lalela. Yes. Ngithi mina ngicela ungifundise kushaya ingwaqo lokuningi stockball. Lokuningi stockball. Mina mangingakunika le nto yami angeke izibe nebungozi kuwe. Angeke Mara ufuna uhlalo vuka bathi thatha le nto ayinabungozi. Inebungozi. Lena. Yebo. Ayinabungozi. Okay wena ngosingawayinabungozi. Mina ngiyazi mina ngithini kuwena manje. Sengiyakunikeza. Biya kimi ngikunika into eqinile. Like uncle correction sikisi. Lethi kufuna uqala ungikhombe ukuthi sisebenza njani. Buka mina ngizokunika imigomo nemibandela yalo yansabla yami mfayisa. Okay. Nakanye ngoba le ayigingcisisi. Ikhafuna umlilo. Shayisa umlungu sindiyandiya. Insimbi yamalungu majarino. Ngiloko uncle. Ngiloko. So mina ngizokukhiphela into yami ngichinqiza tsotsi. Ngiyafundela. Angifuni bese uyachinqiza uyatatazela uqala amanzi. Yakena wena uncle nyalo mina lengwaqwa ngiyifunelana. Mshana. Indzaba yabo sigoloza yincane uncle. Yes. Ngifunela lenye indzaba lekhulu yabo Nsimbi. Yabo Nsimbi. Nsimbi. Hayi wena. Unsimbi ngithi Nsimbi. Nsimbi lo bekaphila nemfowabo. Yeah. Umfowabo lo bambhodlozile. Wabhodloza umfowabo wabalekela kulesa skin. Izanazo. Hayi wena sabo machuzu. Hawu. Hayi wena machuzu. Nako ke mhlolo ngiyawuva ngawo. Mina mangunika le nsimbi yami. Ngifuna umeke sure ukuthi machuzu lo uphila nyalo. Akusuye. Hayi. Lalela ngokutshela ngamachuzu mfana wami. Umachuzu ngiyabati bengiphila nabo bengibabona every fucking day. Machuzu ugcwele esiganga nyalo ufana nempunzi uqhelele empunzini. Udale emacala lo lombona aphila kulesa scheme sabo sibhodloza. Akusuye lo machuzu lo ya. Mina ngokunika into yami emshano yabo. Ushayela. Mara uhlalo wadu kusila uhamba khona. Okay. Akunankinga. Mina nginika indaba eqegqwele bo. Machuzu beka nomfowabo. Baphila bayi3. Kwaphuma lo wabhodloza lo.
uyazwisisa lo wabalekela kulesa scheme Maqhuzu wasigaba uze manje kube nalomunye Maqhuzu the really Maqhuzu is not around here cause uya escape lo muntu ugcwele isiganga uyashinyisana kakhona khona uphansi phezulu bamfuna uhlezi abaliwe emabhukwini amaphule le police station bosomendlela uhlezi afuna phansi phezulu inkinga indaba yakho yabo iyashisa nakanye ngodala umfowenu wena uThembeni uMaqhuzu osibiza uMaqhuzu manje akusuyi uMaqhuzu warili Maqhuzu wanitini yabona uhlobo uthi aruna kaMaqhuzu ukufaka la khona uMaqhuzu ukimanga kuyakushesha wifi first time no so Maqhuzu uzototo umtsiba wena xamekele uri hawu kantraka uvaka yona unuyitsi uri Maqhuzu o asiyena monna uri kimi amana kokubutsa nnete gore batho ba va le 3 o anyamela o abodloza o sa thubega skin byalo monna wena byalo o mathamo di manthweleng gore ha una show ya yona kanti ufikele gantle nna ka go fa story se stletseng wifi Maqhuzu bodloza mfana kwa bona wifi o bodloza braya ge so kumafile so po anke bona no so Maqhuzu ha tlo bua fa a tlo batla stulo sa ge sa gape sa bo nomboro ya gagwe sa bo 226 ba gagwe o tlo mo fa wena anke look just give me the car no problem nna ke tlo go fa ntho ba tlang sha wa bona ka time ka nako gore le wena o gone o tsena mo dilong tsa gago make di target tsa gago le nako engwe le engwe o e batlang ka yona zwangala ke gofa ka kushesha wa first time nna nka go fa tshipe mfana ka mara o nno yitse gore Maqhuzu asale yena ola wa nnete ke kushesha gore o bua nnete ona bya hayi teams bodloza Maqhuzu uda asiyena wa nnete asiyena nna wa bomfanaka ke batlo phile o le o ba itse gore ba dira bjang okay Maqhuzu o tletse le naga yo tlelle e ba le ba bazisa ntse ba re Maqhuzu ntse ba re Maqhuzu a bona Maqhuzu wa fokolo I need to be careful so bona mfanaka nna ke tlo go fa saka wena o make sure gore mfanaka wa bo ha o ile ba pala le banna bale ha o ile ba pala le banna bale ka gore saka se khaola banna ditlhogo mfanaka ha ke ba go fela no tsana fala so thatasela fela o sa tsebe gore ba tlo direla ha o sa re tshenge ba tlo suka se gwa mollo ko tlong mo di mabla o mfa ke sho ka una le Nazareth na go khotha mfa bona khaola monna molana mana I makonite they know me where I'm coming from bona magolite mfanaka ba tsiba sigodi ka ofela gore kuna le stilo magolite mfana le silver sash sheba magolite ba ska go tsusetsa tla monna ka go fentsha nnete mfana go mfaka baby gani mfana ka engwe mfana ka bona yo ba ka ba khela bini mfana shaka ka undecided engwe mfana ka yo sheba mfana kwa bo wena wa tsiba etsa yang nna ke batla go fela o mkusetse ba ba phela mina ngithela kufa cause ngisaphila ama keep moving noma ngikela noma teaspoon baba simina ngoba kukhuni I hope yangibona ngimila ungangidubi ngithela kufa heaven or earth idawula success anginadaba lokuthi nje litekwa kuphi sengiyavuma. There ain't nobody stopping my way to impumelelo ngibe ngazi nokuthi uvela nganqabla indoda imthamba nganqabla indoda ikhandwe ngizathi nganqaka indoda iphansi ngamano umzonto isilwane cause ngilinqamla body part even now they can't figure me out ngilinqamla ligodla ukhaya if uyafiwa ngizokhona bathi kuyanyika ubona khona but if you get win, so ngoba khona phela mina ngithela kufa ngithela kufa phela mina ngithela kufa ngithela kufa mina ngithela kufa yeah nangu mask sebam phone so feliz so God, it's in just I'm talking la puntona tierra Shivisikoloza mfethu ukela ngina uncle la phela ngemlanza pheshe insizwa iyaqatha ngimabona bulawe yeah ngani ufuna sogadla lekuleti insizwa abafana labaya na kanjani mfethu siyakhona nathi insizwa siyaphelela
Mabona bulanga. Hola Sikoloza ndoda. Hola bula Sithini sikhamba. vele. Awuyazi. Hayi thatha uqala. Sokunika lesirong mfethu. Hayi qala ndoda. Awuyazi nasenye nesinye isandla mfowethu. Ngiva bathi igcwele ke ebula. Mina igcwele ndoda ngangako ngishayisanile. Uyabona nawe nginsizwe kangako discipline and mature. Into yokucala kumcondo ocala kusahluko sapha. Angazi wena ucasheni Sikoloza ngizwile ngawe. Ngiyakubamba mfethu usho ukuthi mesingakuyidala lephesheya. Nakanye ndoda singayifaka igcwale kuyintabazana ukhahlamba mina ngihlizi ngangako ngihlomile. Hayi Nobile. Yankeni siphelele masesoyi thima usigoloza yonke le ngisaphi lo bengitshela ngayo lobo somkena ukuthi ngisigoloza Bese ngivile ngaye bo isaphi nangu ngankelo umabona bulawa hayi nakanye ndoda. Easy. Okay Sikoloza. Ngeva ngusaphi nangu usaphi uzwakele wena ucabangani utheni uthulile uquiet yini ucabangani uthule ngani Sikoloza. Mfethu mina ngithuya ngale yandaba mfethu. Indaba yipi ngoba kutheni ufuna ungifaka endalini nami ngize ngikwazi ukujula nawe. Leya nsimbi mfethu idalekana zidale ngibani ngivile bathi idale ngisapho ngalana. Saphi wena ngodala unsimbi. Sho ukuthi mayevele ensimbi udalwe ngimba fethu lelo langa bekushisa cobo bafethu bekudale kona kanye nambe ngisebuilding lami ngalabo ntuli bafethu lelo langa vele bengiselayini amara bafethu wena umdala njani unsimbi. Mfethu nambe ngiselayinini lami mfethu mara lapho bekudale kamini. Hayi mara vele nakanye ndoda ngathi nawe kwelakho iside udala nobangela usibhekile njengendoda yasibheka. Mara nakanye ndoda thatha usikise uqala. Bafethu asenthini out le yamachuzu bese idala fast. Uma le out le yansimbi lestobe siyigeza. Ela ngendaba kabani ngamachuzu nakanye ndoda sodala umachuzu sijinde iphi ekansimbi nakanye ndoda azoyigeza azoyibona ekansimbi soyishiyela umfo idalileyo ukuthi naye azayigeze hayi nakanye Sikoloza ndoda. Hayi mfethu correct akufakela le roadman mfethu umabona mfethu simane sidalena lo machuzu mfethu mina ngiyigeza one man le yansimbi mfethu ngani namna. Fuck saphi indoda engumfowethu le yansimbi yekelele kumina ngizoyigeza. Hayi ngiyafundela mfethu. Mshana bona lento leyo akusiyokudlala mshana uyafala phasi mshana nalento leyo akusiyokudlala akusiyo ukuthi uzohamba ukhombezela ngayo emfowethu thatha yansimbi uyamuza uthini kuyani uzoyigeza insimbi shot manje yansimbi ibhekane nabantu ibhekane nayo thina sibhekeni le eyodwa yakabani yamachuzu hayi nakanye mfethu wani ufihlani ngendzaba yansimbi mfethu kwenzakalani. akuhle ngikufihlana. Hayi mfethu yakhumbula ukuthi kwangena imessage mfethu nethi makucetha ngena le message wangibuza wathi ngibani mfethu. Njengoba ngisho ukuthi le ndzaba sizoyigeza asiphume kuyo Ngiyagcwala mfethu.